ban invest ban scam but likely ki block nilai ban lek ban scam ni sak sang likely ki block ban lek kita kemar kene kemar ro ban kenong keren ngim balik cepat pa yuan shwa tumuan na si papi kung ki perang rekam nilai shwa ya jauh parti kesugi mangina kestiet abi ban pi kami kanu ngi sokmen ngi sokhem siam bang ni tre bagame berbiru kung krayam agak blok bersama fair habis kedua kemudian mengeskem kebenaran so scam jadi so try kakam baru dijilok siti jogi kung ke parti nak kadang lebih warnum sakti warnum artati NPP ka don ki nonglam bastat ki basyalfang ki bere gile ki bere kor burom ki bere ki bodon ki batte bere ki batte play kata kali ke NPP iwan tu ni bat biru banas lo nam tak parti NPP ka jami kamne kum tu papi asno di social media bali ham hem tai kum ka parti ilong ka parti ka shituli kum ka parti ilong ke parti kebudayaan mat kenong rin. Piasno kilong keren kebakran hikmat. Namar ka jadi kerpong kejui ke parti. Habis lek benes ka pi ke kilong ilang lewat cipat baru ngeju keren kumar. Di keren baya ka pang baru dah kalenti ka aku buram. Kata kadai kerpong priakam kejulong juga parti NPP ke sini. Nuan sepi dagalti ka aku buram. Mata ko ki perlo ngasosi bani bhagi gisni dilang ki wei kilang na kawai ka parti kamdam ka BPP apa jalan coba ardan musaiman habi kale banyak penyelap election hampir lek omnan makan lek penyelap election kenapa sosi kalau mikir lek ben di dalam juga balang lai po social media ombardan na bagi teman bosan kisah gak connection ni sosi bagi yang seperti independen ni kondem ya ketika jingkren ke balapla jingkren ke bamburong su ya kinangan jang ki balang kamtam ke balang presbyterian dak borong minggu ke janyam ni ke balang presbyterian ya ki teman bosan ikai ko ki pa jang ke balang kilong sandur jong kebalang kilong tray yang jong mensia lagi sosi pada tanggal ram cuma koi potis jurus met habo akhir sampai ba rem keno ya kino yang jong kebalang kini kilong ke ke bagi nong ban pedang dan layu ya dihapan betul ngimdai ban sailah maklah ngimdai ban sa petabi ya kong kita jadi keren yang maklah ya kebabon di malam. Nilai yang seperti nilai kondem ini juga lebih mar ngim ha. Tapi keren. Dia kira ngilang balang, nak kita nyam. Ngim ha. Nama kita PI ke pari jongi. Kan nongrim pak temu juga long. Banyak kerpang ya kerpa jongi. Laklah ke jalan ni kalian. Hak than dalam ini. Kan nongrim kau sekelong ini dah. Nimsa pikir pagi on tombor danu kata kadai kalenti ke pasai kan nongrim jong ke NPP bar ke bekongsan ke PI kong ke parti PI kan yang sem baka jing me play apa ke jelajui buat bori dia ku kadai belong ke balai lut ingat hak konstitusi jong ke India baka jing skriblay ke jumle play kali ke balai lut ke parti biru dalam hak dan nune minum sya ini ban tombor ke sini ke sini gini yang persa ke bon dalam di badan di bakte beri ke play gimana ki balang apa minum sya ngakren upaya ke dia nama apa yang bisa ilang bakla kemau di por election di por di beri persang tanpa sila bakla namda ka jiya orang juga sila Yemni bersaya bakla, NPP kalau ikhtiar ka bor kuhan, kerja tim ka bakhan bak belele, ya isu, ya kerja pan, ya kidur kita bentah, kerja tim ka bakhan.
Ngatai kelapan ini sibur ba kejebut juga japi. Yodon kibanting kiban smith. Berdua menso bagi MPP po jilam jumba karnes. Parlo wanum setim. Ke MPP kali ke parti ke belum situli. Ke MPP ke parti ke perlang han ba. Kamtang antara le. Nadu balawan iba person tensong ko present jong ke parti. Kabari kong do kaban lay pakat kolong ngilet pagkain ya ka parti ka sungi. But namar bagawan ru regulation MP nilaya dekat balik Dr. Ampre. PI ni mata ngim paklet ban pelong ke public meeting dari ka jilang pak setiap pihak eligibility sekian. Ngim paklet ban pelong ka jilang. Dari let banyak dua bantai suai langsung ka yeksam haji unit haji block ba ka district. Di ba karnas baka tim kejompi namar ba bila jet yakal ti kabadai na pareng ki babon ki parti ki ba pini ko ka state ka jogi nangis skema hi ba karnas baka tim kejompi bila re shom bila re tho bila re wo yano la re tumno ngile nangyang jogi Namliang juga parti, sosial yang supaya pi, cakap family jungi, mereka ia kesem jong NPP.